Is-Sindku tal-Isla Clive Pulis flimkien ma' żewġ kunsilliera laburisti Ġewlina Tart u Korembo Ħaġar huma favur il-proġett AUM. Dan ħareġ il-ġimgħa waqt laqgħa urġenti li saret fil-bini tal-Kunsill Lokali tal-Isla fejn jidher li s-Sindku qal lill-Viċi Sindku Anthony Bonavija li ma kienx awtorizzat li fil-laqgħa tal-Planning Authority jmur jitkellem f'isem il-Kunsill iżda liberament seta' jitkellem f'ismu. Biss, dan intqal minħabba li l-Viċi Sindku Anthony Bonavija ma jaqbilx mas-Sindku huwa kontra dan il-proġett. Matul il-jum tas-Sibt, Net News ikkuntattja lill-Viċi Sindku li kkonfermanna li huwa kontra l-bini ta' spazji miftuħa. Inti ġifieri kontra li jsir il-bini? Kontra l-iżvilupp li ħajamlu ma' dik mal-Università. Provajna nikkuntattjaw ukoll lis-Sindku Clive Pulis, iżda huwa ħarab milli jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Hello, Mr. Police, please. Iva. Hello, jina Xerona De Bono minn Net News. Palissa għaddeja telefonata rikordjata. Intom il-biraħ kelkom laqa tal-Kunsill. Ċempillina oħra xiet naħġu ħanuta, please. Ija mela le. Ftit tal-minuti wara provajna wkoll nkellmu li żewġ kunsilliera laburista li huma favur dan il-proġett. Korembo Ħaġar fl-ebda ħin ma wieġbet it-telefon ċellulari tagħha. Filwaqt li l-kunsilliera Ġewlina Tart ġabet l-iskuża li tinsab flaqa. Hello, Jolene, please. Iva, minnem? Hi, jina Xerona De Bono minn Net News. Palissa għaddeja telefonata rikordjata. Għadda meeting imma jina ma nistax nitkellem. Għal-kem tul il-ġurnata komplejna nippruvaw nikkuntattjawhom diversi drabi, dawn baqgħu ma rispondewx. Dan kollu finalment juri li bitlet kunsilliera favur u 2 kontra il-Kunsill Lokali tal-Isla huwa favur il-proġett tal-AUM.